Kedam tang pria cikloni pai krep ho arni lakhain koira trok Duarbaguri angkang Dolamara rong marjong along Ingdeng koira sirkep Zonal karbi youth festival kalatalon kejut si arni anta mesenpen pacon pondo ke pacini ponatengke bangso katalon along kacepate pon karbi kanbarim chong kedam cihut ciput hai huita padosi Dolamara karbi risnumso rong aja along mesenpen pacon pondong loputa thanpon ke pacini pon thuatengke serdehun ahong jai along si rat amai pi bipon pen bangso along aluhi sarpo aman pen kacetong dun Karbi Cultural Society Central Committee adun maipu Humsing Bay Local MSC mate Forest Development Board Chairman Richard Togbi Duarbaguri VDC Chairman Sarkoy Rongphar Pidili Lapen Ronga Saratumta Chetong Dunpen Sonaram Singnar Duarbaguri Kesias Hawar amai pupen kacepahem pupon amai mesenpen pachon pondo MSC Richard Togbi pen kanengje pon ke karbia tumta methang apindeng sumpot chingthang nangji puta nengje pon lapen dhorom chipu pepen ra KCS pangtang ponvek nangji puta thanpon lason se aluhi sarpo humsing bepen kanengje pon thuke ilitum karbi ritiniti jutang jubat ke akenang sot lapen pindeng sumpota kai ke setame chipindeng ponangji arong aje ahut deadle chipindeng chot nangji kali lapen ke Kekan barim setame festival ahut deadle kekan nang jikali kai ke setame Charlie Ver nang jipusi alang lihin penta thanpon kado kavetum ta hangjo setame non adine karbiato adhorom leka pekse ditang jubat akapek isuk en pinan kido ita anaton ada masar stan atau pucak nang lekuna hin kido la pange moni di dadak tani gallo mane cultural religion la ma itu nangi no mar rizog la punelang ati bangala anthropology subject kan kira bang go si ha bro culture and religion can be separated I have a actually dolo culture and religion is very close but it is not the same kasi la puni thalo thorom ka pe pe kuma jukang ka pe ipike noi tunong kawidat ke dolo ke turke asi dison masila chitlang del dala bang noi tu progressive ka fingers atum hai noi kuma we kimile punong ki chari thegi jotom na ya thoron ki ya benda me kolo si culture ma kolo si jutang ma kolo thorom alla ba itu thakwe theklo bude hala ta itu kunji itu saga kunji lo si agenda do all religious leaders tu thorom ki ya tu meta itu sing wa doji la hai bukan non nasi papa selang de la ban ki papa tu selang segala ke ate asab ye thetan modi lage adik o lage undu baini la lote ho bole ke ni hormu kali da sila ban agenda tu lo anu la isi abang ke mane labanso hawar amai pulo si de arni sivet sivet beta isiman ke jut er lo isiman ke cengcelang isiman ke chikin lo labsan si dokok la sepeta sivet arni to people lo bipon beta la bang ni tum central committee pen mangke hala covid-19 so protocol pen hai la army si lagi chono bindu hala tu ga dang pin paching baru nang kol same tum la bang arbeli extended amelong kithan lo nang tum hada locally tum thana ne punon ben order pele punon ang timai chimbai pele ya ekle mo kumasi la bang mani ke nani ke longni an sibe kan dor di puta hang jolo sime la hala institution men son dinamasi kali arni ala nali ya arni mane kisiman ke ha 11 tanang cheng er lo kisiman ke tuita ai he ke jut er lo lasan ke dokong 13 14 15 la sonai pula ya kumang la ala local institution tu son ne la tan tu la chini lo no ilong long ni ke non do de lang ring ko hidoi la julong ada ka local institution bele kalam tu arjulong lo asila ya mo itu malam extended long se aku lage chingwai ni thot nang koi lage non na chingwai bela mo ke yu nong se ya kalam ke noi pa ya la so with protocol na yosi meeting ke kon ma discipline hai la so ma pa doi ba ke la so follow la Kaziranga pen Andrew Hanse News 7 Northeast